Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Ke ya ka re bolele ka Makhumalo gore Makhumalo o phela ya fetola dilo tse dintsi tse leng gore di a diragala ka moseleko. Ntho nngwe le nngwe e diragalang ka kwa Makhumalo e hlola ka la sosola. Makhumalo o phela a bolela o bolella moseleko ka nako e maene a mangwabe a sa dumele gore a ye go tsenela tsa thobalano le ba ba moseleko. Makhumalo ke yena ba bolella ba ba moseleko gape Makhumalo le betse gore le yena ke yena mosadi ka mola. Ke nagana gore ga a bolela gore maeno delusional a ba sa tekwe ga botse motho e leng gore o delusional ke yena. Sa mathomo ka nako e ba le tafoleng ba dutse le family ka mokana ke yena ba rasa kwa gare ga bana ba la bolela gore sebente re bone video ya gagwe a ne le ngwanyana a rasa di ko a itlhalosa ka mokana ka yona o ka re o bone di video tse 10 tse leng gore sebente ba robetse le batho a bona a bona a tlhalosa in front of bana ba banyane. Respect ka e mola baneng ba le ba banyane bale a bolela ka mogo sebente a ba dira ka gona ka nako a robetse le ngwanyanola ene le gona o latile mangwabe a mmotsa gore ka gobane wena o bošigo o swara ke boroko wa robala go tlo ra gore mosegare o ye go robala le yena ka re bošigo wa ke rona o swara ke boroko gore re tsamaya o moneye no bakwabe sorry a se mo ke ya mo a ke mo fe selo. So why a swanetse a ba gapeletše why a swanetse a phele a le pele ka dilo ka mokana ke ntho e mmakatšang gore why a swanetse a phele a bolela moseleko maene a se motho wa go rata go bolela ga kudu o no fetola mola le mola o soft mara ge e le Makhumalo o bolela o kore o phela a fetoletše pele ke ntho nngwe le nngwe ka moseleko a ke se gore lena le bona jwang ene se seng gape se nkgatlhileng ke gore a senke go e ba le dintwa this time ge ba ile leeto lela la bona sanka go ba le dintwa ino ba e le gore ba ba moseleko o disappointile ke mangwabe ka go mo jika a se mo fesa a senyaka le ge e le gore ba ba moseleko o rile o a tshepa gore bošigo bo ba mafelelo mangwabe o tla monne a se e leng gore o a senyaka ene yena ga a nyake ya motho o nyaka mangwabe a nyake motho o nyaka mangwabe o nyaka mosadi ya mafelelo mosadi ya mafelelo ne le matepe gore a o kry selo baba a nyake go robala kgante nna ke re ba ba moseleko ga a sepele a ye go robala ka mo go robetse mangwabe goba ke ka lebaka la gore o robetse le bana o tšhaba go tsoša bana mohlomongwe mara bana ba ka no ba tšea bago ba re ba diša ka mo gongwe because of mangwabe ga a nyake go robala ka kamoreng e leng gore ke ya Maqele. Bothata ba gago ke gore o re a nyake go robala ka kamoreng e leng gore ba ipuketse Maqele ge e le gore o tlo marabe a santšwe a botse moseleko straight le yena ga botse moseleko gore nna ke nyake go robala ka mo e leng gore e be go swantse go robale boss lady ka gobane nna ke mosadi ya mafelelo fela mosadi ya mafelelo o ratiwa le go feta ka gobane ba ba moseleko o bolela gore ke tlo mo rapeletša le ge e le gore a se motho o ka mo rapelang o tla nna ke tla lwela ke badimo mo godimo ga gagwe badimo ba tla mmontšha tsela mara yena ke tlo no mo rapeletša ka mo pupitletša ka mmotša gore a re ba se ra tlogela motse o thubega jale ke re mosadi ya mafelelo wa ratiwa mangwabe wa ratiwa guys ke tsona tšeo tša Uthando NeSthembu. Thank you so much for watching. Please forget to like, and to those who didn't subscribe to my channel, please subscribe down below. Ta-da.